ولهما في حديث عتبة فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Bukhari Müslim'de gelet deydi. İtba radıyallahu anh rivayet kılat. Çınında kimde kim la ilahe illallah dep Allah'tan razılığı için aytkan bolsa Allah Teala'ga tozakka kirүүnü aram kıldı dedi. Allah'tan razılığı için ıhlastуулuk menen kimde kim aytkan bolsa Allah Teala'ga tozakka kirүүnü aram kıldı dedi. Bu çoğun faziletlerinden. Allah Teala tavhid ehlerini tozakka kirүүnü aram kılıp atadı. Birok bu yerde meseleleri var. Biz başka hadisler menen biriktirip düşünüşüz gerek bunu. Ahl-i sünnet ve cemaatın alımları bir fikirge kelişip icma tüzülgön bir fikirden aytışat. Bardık tavhid ehleri. Tağırak aytkanda Allah Teala'ga şirk kılbay ölgön adam al kançalık çoğun günöөлөрү var bolsa dagın akırı barar jeri beyиш bolot dep bir fikirden kabul alışkan. Bu icma bolgan talaşsız mesele. Tağıra aytkanda kimde kim la ilahe illallah kelimesini aytıp oşogo işenip amal kılıp ölgön bolsa Allah Teala'ga şirk kılbay ölgön bolsa anın barar jeri akırı barar jeri beyиш bolot. Allah Teala kalasa anı günөөsүнө жараша жазалап günөөсүнөн тазалагандан кийин акырында бейишке кирет. Kalasa Allah Teala райымдуулугу менен мээримдүүлүгү менен жана günөөсүн кечирип коюп түз эле бейишке киргизет. Allah Teala Kur'an'da aytat: "İnnallaha la yaghfiru ve yushraka bih ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Allah Teala'ga şirk kılууну kechirбейт дейт. Бирок andan başka günөөлөрдү kimge kalasa keçiret dedi. Ekinçiden Ahl-i sünnet ve cemaatta dagı icma bolgon bir pikirge kelişken tavhid ehleri Allah Teala'ga şirk kılbagan adamlar hiç kaçan tübölüktü tozokta kalbayt ekendiginde. Hiç kaçan al tavhid ehleri tübölüktü tozokta kalbayt. Üçüncüden dagı bir icma bolgon alımların arasında bir pikirge kelişken al ne? Kebir tavhid ehleri dagın tozokka kiret ekendiginde. Ankeni Bukhari Müslim'de gelet, hadiste gelet, şafaat jönünde, oşo tavhid ehlerini şafaat kılуулары jönünde. Demek alar tozokton çıgarılıp atat şafaat kılganda. Demek tavhid ehlerinden dagı musulmanlardan tozokka kire turganlar var. Эми ушундай экен, азыркы hadisтерди кантип түшүнөбүз? Азыркы жогоруда окулган hadisти Аллах Таала кимде ким ла ilahe illallah деп Аллахтын разылыгы үчүн айтса, тозок арам кылды деп айтып атат да. Мунун майысын алымдар айтат, tozok aram boldu деген майысы 3 маниде дейт. Же болбосо алар түбөлүктүү калуу алар үчүн тозокто арам. Түбөлүктүү тозокто калуусу арам. Же болбосо тозоктун кандайдыр бир даражасы, төмөнкү даражасы арам. Ошолор үчүн. Же болбосо тозок ошону күйгүзүп жок кылып салуусу арам. Бирок бул деген такыр тозокко кирбей калат тавхид элер деген майында эмес. Чоң күнөөкөр болсо Аллах Таала кааласа жазалайт, кааласа эмне кылат? Кечирип салат. Башка жамааттар, адашкан жамааттар эмне кылат? Адашкан жамааттар ушуга окшогон түйүнчүлөгөн эмелерди алып алат. Murciyalar. Haricitler bolsa jalan gana korkutkан dalillerdi alып алат дагы, сүйүнчүлөгөн dalillerdi таштап коюшат.